Asante na wakoze subscribe kuri Kodo TV na utarayikora aka kanya niko keza. Amo Jacodu Carivano on Facebook, Instagram and Twitter. Uyu munsi turi kwibaza ikibazo kimwe: Uburusiya n'Ubushinwa bwamaganiye kure umwanzuro Amerika yafashe yo gusuzuma igitwaro cya kirimbuzi. Ubyumvise neza, Uburusiya n'Ubushinwa kubera iki? Leta ya Moscow yavuze ati buri Amerika ibintu mwakoze vuba bidatinze muzabyicuza. Hanyuma Ubushinwa nabwo buravuga ati buriya Amerika umwanzuro mwafashe bisa nkaho ari ugushotorana, burangira bunatanze gasopo kuri Amerika ko ibyo yakoze bishobora kuba bigiye gutuma n'ibindi bihugu biri muri G7 byisanzura bikumva ko nta kibazo, bigatinyuka bigatangira bigacura bikanerekana imbaraga bifite. Akenshi na kenshi nabyo birazifite nuko byanga kuzigaragaza. Bishaka bafite na gahunda yo guhurira mu Bufaransa byo muri G7. Hanyuma ibi bibaye ari uko Amerika ishyize ahagaragara igitwaro cya kirimbuzi gifite ubushobozi bwo kugenda metero 500 zinarenga. Kuri uyu wa mbere nibwo iki gikorwa cyabaye, ariko nanone Uburusiya buvuga ibi ngibi nabwo ejo bundi mu minsi ishize buherutse nabwo gusuzuma igitwaro cya kirimbuzi, binavuga ko cyo ubwacyo noneho cyari gifite n'ubumara, mu gihe iki cy'Amerika yakoze nta bumara cyari gifite. Perezida wa Amerika Donald Trump amaze amezi 2 yarafashe umwanzuro kuva muri INF yitwaza ko n'ubundi Ubushinwa aribwo ndavuga Uburusiya aribwo bwafashe umwanzuro cyangwa bwangije ano masezerano byari bifitanye. Hanyuma ishyirahamwe ryo muri Australia ryagize inama rigira Amerika ku cyegeranyo rya soya, bati buri Amerika nimunashaka intambara nimuzigire mwegera hani na ino nyanja ya Pacific iyobowe n'Ubushinwa, kuko mu masegonda ya mbere yuko mutangira urugamba mwahita mutsindwa, kuko Ubushinwa buriteguye. Kandi igisirikare cya Amerika Pentagon nyuma y'intambara cyakoze muri Iran, muri Iraq, Afghanistan, intambara y'ikigobe, bivuga yuko ubu ngubu mu buryo bw'amafaranga n'ikoranabuhanga byatakaye cyane, byasaba Amerika kwiyubaka. Ahubwo Australia igakomeza igira inama, no kiramuje muri Australia rigira inama Amerika gukomeza imyitozo ifitanye na Korea y'Amajyepfo n'ibindi bihugu bifitanye ubushuti na Amerika, kugira ngo barebe uburyo biramutse binabaye urugamba bakirwanaho, kuko n'ibindi bihugu biryamiye amajanja. Iki gitwaro kimaze gusohoka, kimaze gusuzumwa na Amerika, bibaye nyuma yuko Amerika nayo ifitanye umubano utari mwiza na Iran, aho Iran yari imaze iminsi itangaza ko yafashe ba maneko ba Amerika ibafatira muri Iran, yemeje ko nisanga ari byo nta kindi gihana ari ukubica. Gusa Amerika yaje gutangaza ko nta maneko wayo wari uri muri Iran, abo ngabo bazakorerwa icyo bashaka. Ari nako Iran yasanze abo ngabo ko icyaha kibahama yaje gufata. Ariko nanone Iran nawe ndabazi n'abanyamitwe asanga barifatiye abantu baho ngaho muri za Senegal, nshaka gukanga Amerika mu itangazamakuru ngo babereke yuko hari icyo bakoze. Hanyuma ibi byose bigenda biba, umwana wibereye i Kigali, we umusore uri aho ngaho y'agatogo wisinziriye, none se ntundi kari yare. Gusa nanone ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'ikirere NASA kikaba cyamaze kwemeza yuko kigiye gushaka inyanja ku kwezi. Akaba abasore aba bantu mu inyanja bakomakomye gake, imvura idasanzwe gatunyagira. Ibi babitangaje bavuga ko nyuma y'imyaka 6 ubwo ni 2025 already bazaba bamaze kwerekana ikiri ku kwezi niba inyanja iriyo. Baracyakomeje urugamba rwo gushaka ubuzima ku kwezi niba bwaba buhari. Jacodu Carivano, Facebook, Twitter, Instagram. Nawe komeza ukore subscribe niba utarayikora. Iyi ni Kodo Connect, ni Kodo TV, mu nda y'isi tugerayo. Komeza ubane natwe. Hasta la vista.